дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳри турсунзода ташриф оварданд. сарвари давлат бо ҷараёни ҷамъоварии ҳосили шолӣ дар хоҷагии деҳқонии ислом шинос шуданд. вазир аз болоравии маошу мукофотпулӣ изҳор дошт. айёдати собиқадорони соҳаи маориф ба муносибати рӯзи омӯзгорон. айёдати афсари шуҷоъ. баланддаст аз фалак шони муаллим. мушзани тоҷик метавонад қаҳрамони ҷаҳон шавад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо сафари корӣ ба шаҳри турсунзода ташриф оварданд. бо зидди сарвари давлат аз бинои муассисаи ғайридавлатии таълимии мактаби ба номи мирзо турсунзода оғоз гардид. роҳбари давлат иншооти навро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо шароити таълимӣ дар он шинос шуданд. муассисаи таълимӣ дар доираи сиёсати маорифпарваронаи роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Аҳрор Солиев бунёд гардидааст. бинои мактаб аз 3 ошона ва таххона иборат буда дорои 16 синфхона бо 400 ҷойи нишаст ва дигар ҳуҷраҳои корӣ мебошад. акнун бо мавриди истифода қарор гирифтани иншооти нави соҳаи маориф 48 нафар соҳиби ҷойи кор ва маоши хуб шуданд ки аз ин 25 нафарашон омӯзгорони бо таҷриба мебошанд. дар ошонаи якуми бинои мактаб синфхонаи компютерӣ, маҳфили эҷодӣ ва 2 синфхонаи таълимӣ ҷойгир буда 6 синфхонаи дигар дар ошонаи дуюм мавҷуданд. китобхона ва синфхонаи шоҳмод дар ошонаи сеюм ҷойгир мебошанд. аз рӯи лоиҳа дар таххонаи бино ошхона барои 80 нафар, толори варзиш, бунгоҳи тиббӣ ва ҳуҷраи омӯзгорон сохта шуда барои алоқамандони варзиш тенниси рӯи миз гузошта шудааст. таҳсил дар муассисаи навбунёд бо забони тоҷикӣ ва русиву англисӣ ба роҳ монда шудааст. дар ҳудуди мактаб майдончаи бозии футбол бунёд гардида барои ҷалби наврасону ҷавонон ба машғулияти варзишӣ шароити мусоид фароҳам мебошад. дар шаҳри турсунзода президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба хоҷагии деҳқонии ислом ташриф оварда ба ҷамъоварии ҳосили шолӣ оғоз бахшиданд. хоҷагии деҳқонии ислом дар деҳоти ҷӯра раҳмонов ҷойгир буда соли 2000 аз ҷониби оилаи бобохоновҳо таъсис ёфтааст ва дар ихтиёри худ 1.2 гектар замин дорад. иттилоъ дода шуд ки яке аз самтҳои асосии фаъолияти хоҷагии деҳқонии ислом шолипарварӣ буда соли равон дар 0.60 гектар ин навъи зироат кишт карда шудааст. президенти мамлакат зимни боздид аз ҳосили шолӣ дар хоҷагии деҳқонии ислом бо деҳқонон суҳбати самимӣ ороста ба онҳо дар самти истифодаи босамуру оқилонаи замин, истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ ва ҷонибдорӣ аз сиёсати аграрии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон изҳори сипос карданд. бояд гуфт ки дар заминҳои хоҷагӣ шолӣ кишти такрорӣ буда қабл аз ин аҳли заҳмат дар 0.60 гектар замин ғалла корида 2.5 тонна ҳосил ба даст оварданд. дар ҳамин ҷо сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо намоиши маҳсулоти ғалладона шинос шуданд. аҳли заҳмат маҳсули дастранҷи худ аз ҷумла навъҳои гуногуни шолӣ, биринҷ, ҷав, гандум, зағир, маккаидон, мошу нахӯд ва лӯбиёро ба намоиш гузоштанд. пешвои миллат барои боз ҳам босамар истифода бурдани замин ва ба ин восита истеҳсоли бештари маҳсулоти кишоварзӣ ба хоҷагидорон ва масъулони соҳа маслиҳату тавсияҳои судманд доданд. ҳамасола якшанбеи аввали моҳи октябр дар тоҷикистон рӯзи омӯзгор таҷлил мегардад ки соли равон ба 2 октябр рост омад. вазири маориф ва илми тоҷикистон Раҳим Саидзода дар суҳбат бо Ховар аз эътибори бузурги муаллим дар назди давлат гуфта, ба сифати далел қабули якчанд барномаҳои давлатӣ интихоби беҳтарин роҳҳои таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилотро зикр кард. бунёду таъмири мактабҳо, ҳамасола баланд шудани музди меҳнати омӯзгорон, қадришносии аҳли таълиму тарбия бо ҷоизаҳои давлатӣ ва мукофоти соҳавӣ аз ҷумлаи омилҳои муассиранд ки бо мақсади дастгирии омӯзгорон ва такмил бахшидани шароити фаъолияти онҳо корбаст шуданд, афзудааст ӯ. таъкид гардид ки бо мақсади ҷалби бештари омӯзгорони ҷавон ба таълиму тарбия дар муассисаҳои таълимӣ ҳукумат якчанд имтиёзҳоро пешбинӣ кардааст ки барои амалӣ гардидани онҳо вазорати маориф ва илм талош меварзад. масъулини маориф ва илми тоҷикистон иброз доштанд ки 1 сентябри соли равон 4000 муассисаи таълимӣ дари худро барои хонандагон боз намуд. ин ниҳод таъкид намуд ки дар ин муассисаҳо беш аз 2 миллион нафар таҳсил карда ҳудуди 130 000 омӯзгор ба онҳо дарс медиҳанд.
طبق دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان، رئیس ولایت سوخت رجب‌آی احمدزاده بخشیده به روز آموزگاران به منزل یک چند نفر با عنوان سابقه‌دار ساحه معارف رفته ایشان را تبریک نموده تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم نمود. رئیس ولایت سوخت رجب‌آی احمدزاده ضمن ملاقات صمیمی با سابقه‌داران ساحه معارف شهر خوجند از جمله بی فاطمه صمدوه و محبت شریف خوجایوه اظهار داشت که کارنامه‌های آنها در صحیفه طلایی تاریخ ثبت گردیده. پیوسته غمخواری‌های دولت و حکومت نسبت چنین به عنوان فداکار عملی می‌گردد. تاکید شد که حالا بیش از 90% کارمندان ساحه معارف خوجند را به عنوان تشکیل می‌دهند. در مؤسسه‌های تعلیمی شهر معلمان مربی‌های عزیز رسالت مقدس آموزگاری و تربیتگری خود را با مهارت و ملکه والا با محبت و صمیمیت بی‌پایان اجرا نموده به نسل نورس معرفت و آدمیت می‌آموزند. عیادت شدگان از دستگیری‌های دائمی سرور دولت اظهار منتداری نمودند. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در پیروی به اقدامات نجیبانه معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجب‌آی احمدزاده در یکی از طبابتگاه‌های شهر خوجند افسر کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان داداجان محکم را که در مناقشه‌های سرحدی با جمهوری قرقیزستان یارادار شده بود عیادت نمود. رئیس شهر با این افسر شجاع که در حفظ مرز کشور در مقابل غاصبان مسلح قهرمانی نشان داده است از نام همدیاران اظهار سپاس نموده به او شفای کامل آرزو کرد و افزود که جان‌نثاری چنین سربازان وطن برای نسل جوان نمونه عبرت است. امروز خوشخبر رسید که افسر شجاع داداجان محکم شفا یافته به پنجکند با دیداربینی نزدیکان آمده است. در تالار باشگاه کاخ لایق شیرالی شهر پنجکند ایدی کسبی معلمان روز آموزگار با اشتراک دایره وسیع استادان مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی میانه کسبی و عالی شهر با تنتنه تجلیل کردید. نماینده مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت سوخت سرمتخصص بخش تعلیم ریاست معارف ولایت تهمینه فاضلова پیام تبریکی رئیس ولایت سوخت معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب‌آی احمدزاده را قرائت نموده آموزگاران را با ایدی کسبیشان شادباش گفت. پیام شادباشی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده را معاون رئیس شهر پروینه نقیبی به سمی حاضرین رسانید. تاکید گردید که بوری اساسی تعلیم و تربیت به کمال رسانیدن نسل آینده‌ساز ملت به دوش آموزگاران ارجمند واگذار شده است و آنها رسالت مهمترین آموزگار اندوختن دانش از برنمودن اصولهای نو تعلیم آگاهی از تکنولوژی نو اطلاعاتی چون یک منبع مهم دانش اندوزی با پندار و رفتار و گفتار نمونه عبرت اهل جامعه بودن را با کمال صداقت و مسئولیت به جا می‌آورند. در این جمع آمدی ادانه به 14 نفر آموزگاران که شاگردانشان در المپیادهای بین‌المللی و جمهوری جایهای افتخاری را صاحب شدند سپاسنامه و مکافات پولهای تأسیس نموده مقامات اجرایی حاکم دولتی شهر و به یک گروه آموزگاران شایسته با سابقه‌داری ساحه عنوان علوچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان سپاسنامه مقامات اجرایی محلی حاکم دولتی شهر و تحفه‌های خاطره‌ای سپرده شد. همایش ادانه آموزگاران با برنامه جالب تهیه نموده محصلین مکتب‌ها انجام یافت. شوکت رحیموف برای عنوان قهرمانی جهان در رشته ABF با بریتانیایی جو کاردینه مبارزه می‌برد. این مبارزه سنه 5 نوامبر در نظر است و آن در ابودبی برگزار می‌گردد. رحیموف با جو کاردینه در حال وامی خورد که او اولین دفاع را انجام می‌دهد. سبقت اساسی روز دیدار این دو ورزشکار خواهد بود. یادآور می‌شویم که شوکت الکی برای عنوان قهرمانی جهان در بخش ABF مجزی کرده بود. بعداً رقیبش جوزف دیاز وزن ضروری را نشان داده نتوانست و کمربند را از دست داد. پس از 12 دور مبارزه مساوی ثبت شد و کمربند آزاد ماند. حالا شوکت رحیموف همراهی همدستش محمد یعقوبوف به مبارزه تحت راهبری مربی نامی فردی راوچ تیاری دیده شده است. برنامه اطلاعاتی خبر از رویدادهای تاجیکستان، منطقه و جهان آگاه باش.